Meni kao mladom treneru je velika čast i privilegija dobiti priliku voditi ekipu u Premier ligi BiH. Ujedno to je i veliki izazov i zadatak jer je ekipa dosta podmlađena u odnosu na prethodnu sezonu. 4 igrača iskusna su nas napustila, doveli smo Huskanovića i Herčkadonića i 8 juniora je priključeno prvoj ekipi. Prethodnog vikenda iskoristili smo turnir u organizaciji futsal kluba Lilium u konkurenciji 6 ekipa. Izborili smo finale protiv višestrukog prvaka BiH, Mostar Stari Grad sa puno reprezentativaca BiH i odigrali jednu, može se reći, egal utakmicu gdje su nas na kraju na iskustvo pobjedili. Sa mnom u stručnom štabu će raditi Saša Božičković i Saša Rekanović koji već godinu dana rade sa mnom, sa juniorima i mi smo već jedna uhodana ekipa i mislim da dosta će lakše biti naše zamisli sprovesti u djelo. Prvo kolo idemo u Hercegovinu, ekipu Hercegovine dobro poznajemo, analizirali smo ih i mislim da će nedostajati par igrača, ali da nigdje ne idemo sa bijelom zastavom i mislim da će momci s razlogom pokazati zašto se računa na njih.